Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro poden mar migago kawadhi nyime pogruok e weche mag siasa ne omuoche kaunti ma Murang'a e kind seneta mogwel mawuok kono Veronica Maina mase jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua mowacho ni nyiso achaya ne joma mine mantiere paw siasa koloso kamoro ni gidhiga e Kangema Maina okwayo joma mine mondo chung' mongirore e tayo ratiro magi mag demokrasia e yiero jotelo magidwaro e gwenge magintie. E kinde twak mare kaunti ma Murang'a, Veronica Maina oseweche manowachi ka gete. Betty Maina kod Sabina Chege nokwayo joma mine mondo kwed weche achaya ma bende koro geto kit tendgi. Agiuka mushie na kuu turauga bacumbe na ne kugura sukari na atigie ciria maundu maria marakonie muikia wa kura kana we ni andu ake amena githomo kana matiri ni gwekanete ni tukaumira ni tugagathura witu na onokorwo ndangirwa tone ndi mwene wa kanitha muno nie ndionagia bara mugongo. Tunasikia vibaya kama watu wa Murang'a, the whole of Murang'a kusikia ati Veronica Maina anaitwa msaliti. Tunakemea na tunakemea. Mumekemea. Mukemee. Asitukanwe na mtu tena, asitukanwe na mtu tena. Si sawa kiongozi kusimama juu ya gari kukemea wa mama kwa sababu zisizoeleweka na kukiwa hakuna sababu lolote la kukemea viongozi wa mama, tena kuwataja kwa majina, hata kuwaita jangiri. Si ni makosa jameni. Hiyo, that one I don't appreciate. These women hawajafurahia, hawataki hivyo. Tusitane majina kama hiyo, tuheshimu, sababu sisi kama viongozi wa mama tuko na mafamilia zetu, tuko na bwana zetu. Kwa nini tukuje kwa space ya kisiasa tena tunatusiwa na kiongozi ambaye anafaa heshimiwe sana? Please tafadhali tuheshimiane, tufanye siasa. Wewe piga sera yako ya siasa, mimi nipige yangu, hao wananchi ndio wataamua.